Ove godine niske temperature su mnogima zadale probleme, ali je u seoskom ambijentu zima sa mnogo snega izuzetno lepa. Leušići na padinama Suvobora su jedno od 25 sela Gornjomilanovačkog kraja u kojima se meštani bave seoskim turizmom. Ako tragate za zimskom idilom, ne morate otići u poznate planinske centre. Selo Leušići udaljeno je samo 30 km od Gornjeg Milanovca i Čačka. Ambijent rajskih konaka ogranut zimskom čarolijom prijatan je kutak za odmor na selu i pod snegom čuva dah prošlih vremena i staru srpsku arhitekturu. Mi smo registrovani kod turističke organizacije Gornji Milanovac za 24 mesta i u toku je još neka gradnja, tu će biti i više, ali ćemo registrovati ono što je zakon predvideo i što je sasvim dovoljno za bavljenje sa seoskim turizmom, 29. Tradicija domaćina u porodici Jevtović neguje se i daruje gostima koji vole odmor na selu. U prošloj godini ostvareno je 200 noćenja u prostoru kategorisanom sa 4 zvezdice u seoskom turizmu. Za boravak u rajskim konacima sve se više interesuju gosti iz inostranstva. Rzadko można doświadczyć. Retko se to može vidjeti u drugim zemljama Evrope i sveta. Nema ove srdačnosti i bliskosti kao što se to osjeća u Srbiji. Osim ljudi velikog srca i predeli su predivni, tihi i pitomi. Osjećamo se kao kod svoje kuće. Odmor na selu u ambijentu starog i modernog srpskog domaćinstva upravo je ono što rajski konaci nude svojim gostima iz čitavog sveta. Gostima koji vremenom postanu prijatelji i uvek se Leušićima i Jevtovićima vraćaju.